Većina nas vodi slične živote. To su prilično rutinirani životi, kuća, posao, obitelj. Kad god me neko pita kaj ima, nismo se godinama vidjeli, ja nema ništa, sve po starom, jer šta da mu prepričam? Mogu mu prepričati kako mi je cijev pukla u dvorištu, ili kaj se neke na poslu dogodilo, ili neke u vezi obitelji, ili ovak nešto. Nemam događaja, ne mogu reći, onda sam se, nešto vrati, onda me medved napao, sam ga uspio ubiti, tak zrezan sam ti ležao mjesecima, moji su otišli s kožama i krznom koje su pohvatili, ostavili su me, znaš, to se nije dogodilo. Nije mi se to dogodilo. Jednostavno nemam nekakve lude avanture koje mogu prepričati. Znaš, zato ljudi idu na nekakva putovanja, onda kao, znaš kad smo tam radili, ili idu na nekakve festivale, na nekakve utakmice, na nešto, idu samo da im se događa nešto drugo, nešto egzotičnije od ove naše ustaljene rutine. Međutim, najveći dio tih nekakvih avantura koje su nam potrebne u životu, dobivamo preko filmova. Prije su to bile knjige, danas su to filmovi i serije. Jer preko tih protagonista, preko tih glavnih likova, mi proživljavamo tu radnju iz tog filma i poistovjećujemo se s time. Često ta filmska fikcija uđe u našu stvarnost, pa onda vjerujemo u neke od tih stvari, naprimjer da kad pogodiš autometkom da će on eksplodirat, ili da kad čovjeka pogodi metak da on odleti 6 metara, ili da postoje svemir i svemirska putovanja i to, ili da su se neke stvari u prošlosti dogodile onako kako je prikazano u filmu, iako to nema nekakve pretjerane veze sa stvarnošću. No ta njihova filmska propaganda utječe na nas. Ta propaganda ima svoju svrhu, ta propaganda služi nametanju određenih trendova i plasiranju određenih informacija, odnosno kreiranju sustava vrijednosti. No, nekoć su filmovi imali i nešto drugačiju ulogu, a to je bila odgojna uloga. Filmovi su nas odgajali, kreirali su naš karakter. Oni su nam postavljali nekakav određeni sustav vrijednosti, koji je tad bio relativno normalan. Ja, 70-ih i 80-ih, dok su ove generacije odrastale, u koje sam pripadam, ja sam rođen sa 70-ih, krajem 70-ih, to su bili drugačiji filmovi. Sjećam se, ne znam, Karate Kid. Priča o dečku koji dođe u novi grad, tamo ga maltretira nekakva ekipa, cura mu se sviđa, ali neće baš biti s njim zato je papak, jer ga ovi tuku i to. I onda on tam sretne starijeg susjeda koji ga poduči karate, onda on prebije te tipove, svoju žensku, svoj karate turnir i napravi sve ono što ne bi inače napravio da je ostao isti, da se nije promijenio, da nije radio na sebi, da je ostao šonjo. Dakle, filmovi su nas učili da se mijenjamo, da radimo na sebi, da se borimo, da se zauzmemo za sebe. Bile su jasne podjele između dobra i zla. Negativci i pozitivci su bili jasno odjeljeni. Znači, uzori u filmovima su bili relativno normalni ljudi koji si se mogao ugledati i mogao si na temelju njihovih postupaka donositi kakve takve odluke. Naravno, ko je živio samo na filmovima nije skroz svoj, ali filmovi su imali tu jednu dodatnu odgojnu ulogu u društvu. Jedan od tih filmova je film Roadhouse iz 1989. U njemu Patrick Swayze glumi lik Daltona, koji je nekakav profesionalni izbacivač, vrhunski izbacivač, koji radi u noćnim klubovima i tamo rješava sve probleme koji se događaju. I film počinje tako što jedan bogati srednjovečni muškarac izlazi iz limuzine, špica još ide, on ulazi u klub, ima kubansku cigaru ili ne znam nešto, i uglavnom on puši i gleda Daltona kako Dalton radi. I Dalton rješava nekakvu tučnjavu, tam ga neko čak poreže nožem i sad očekuješ, gotovo tu, Dalton će ga rastaviti, gotovo. Međutim, Dalton kaže, ajmo van, izađu van, on zatvori vrata, kao, neće se tući. Makar može, ali neće. I ovaj srednjovečni muškarac impresioniran, uđe za njim u nekakvu prostoriju gdje se Dalton sam šiva i dođe i kaže, čuo sam da si najbolji od najboljih, ja imam situaciju, imam nekakav noćni klub koji je katastrofa, svaku večer makljaža, trebam nekog da to dovede u red. Plaćam, ne znam, super, hoćeš doći. I ovaj kaže, može, super. I sad, mi tu počnemo pratiti lik Daltona. Dalton izlazi iz noćnog kluba i ulazi u nekakav stari auto. Mislim da su mu čak nešto i probušili gumu ili ovak nešto i on sad vadi novu gumu iz gepeka, zamijeni gumu i vozi prema garaži. Tamo sretne nekakvog čovjeka koji sjedi ispred garaže, pokloni mu tu krntiju. I sad gledaš zašto Dalton vozi krntiju, međutim Dalton uđe u garažu, a tamo nova mečka, znaš. Znači, Dalton nije primitivac koji se mora pokazivati sa svojim autom, koji će, gledaj, ja vozim Dalton je inteligentan.
Dalton vozi krntiju na posao jer zna da će mu oštetiti. Taj auto zna da će mu ga razbiti, da će mu ga grebat, da će mu bušiti gume i neće da to radi na Mercedesu, ne kupi najjeftiniji auto kojeg ima da bi se dopeljao do posla i nazad, a u garaži fino spakirana mečka. I onda s tom mečkom on ide na novi posao. To nam daje do znanja da je Dalton prvo inteligentan i drugo da je financijski stabilan, da je financijski dobro stoji. Imaš takav auto, dobro stojiš, dobro zarađuješ, sposoban je. Kasnije saznamo da je, ne znam, završio filozofiju ili ovak nešto, znači diplomirao je, obrazovan, inteligentan, sposoban, pametan je, inteligencija i pametan su druge stvari, su dvije različite stvari. Uvježbanje, mišića, majstor borilačkih vještina. Mislim, imali još nešto što treba biti stavljeno kao uzor dječacima koji odrastaju. Znači, neko ko se bavi, dobro, ajde, posao nije najbolji, ali neko ko se bori protiv loših stvari, protiv zla, koje je sređen muškarac, u formi, situiran, inteligentan, obrazovan, sve. Znaš, sve. I sad nam takav dolazi u taj bijeli gradić, mislim se zove Kasper. U tom gradiću, tu počinje klasična western priča o gradiću kojeg terorizira nekakav bandit sa svojom bandom, dolazi novi šerif pokušava uvesti red, međutim ta banda je prevelik zalogaj, onda on zove svog prijatelja usamljenog revolveraša Wade'a, tu dolazi Wade i onda kad njih dvojica počnu to rješavati, Wade pogiba i tu Dalton prihiti ga i onda on riješi cijelu situaciju sam jer nije to očekivao, pritom u svoju žensku i prijatelji se s ljudima u gradu. Klasična western priča, samo što ne jašu konje nego voze aute i ne mašu pištoljima, nek se stalno tuku na nekim borilačkim vještinama. Uglavnom, priča je jako dobra, film je jako dobar, danas možda je malo to zastarilo, on ima fudbalerku i te fore, ali u ondašnje vrijeme to je bio jako dobar i pozitivan film. Nedavno sam gledao remake tog filma, odnosno novu verziju iz 2024. u kojem odmah na početku stičemo dojam da je Dalton psihopat. Dalton dolazi na nekakve borbe, ilegalne borbe u nekakvom skladištu, gdje se borac koji je pobjedio sve prije njega ne želi boriti s njim jer je ovaj psihopat. Dalton izlazi van, neki tip mu zabije nož u trbuh i Dalton nešto odgovori u stilu ili dobro promisli o ovome. I ovaj pobegne, znači sad Dalton s tim nožem hoda prema krnti od svog auta i umjesto onog bijelog poduzetnika srednjevječnog muškarca s cigarom dolazi utjelovljenje u remake-u, a to je mlada tamnoputa djevojka. Jer uopće je poznato da su mlade tamnopute djevojke uspješne biznismenke i da one vode noćne klubove. I ona dolazi do njega i za razliku od originala u kojem biznismen dolazi pun poštovanja prema Daltonu i kaže čuo sam si najbolji od najboljih, htio bih te unajmiti, trebam tvoju pomoć, ona dolazi i kaže kao htjela sam unajmiti ovoga, ali on pobegao od tebe, znači da si ti bolji od njega, jel bih htio raditi za mene, znači nema pojma ni ko je on. Znači, hoćeš raditi za mene i ovaj kaže, ne zanima me. I ona kaže, dobro, dajte sve, ne znam, dam broj, pa mu napiše na papirić, jer on nema telefon i još mu se nešto ruga za auto, kao kaže, zašto voziš tu krntiju? Ovaj nema drugi. Ta krntija je to što on ima, Dalton u originalu ima Mercedesa sparkiranog, ovaj nema. Ovo je bez lipe. Dekintiran, ucipatina, ništa, zgubidan. Znaš, to je to. Zalijepio si je duct tape na ranu, iako ne znam kako to funkcionira jer je ovakva oštrica bila u njemu, ali ok, onda je to riješio duct tapeom i onda odbije nju i odluči se ubiti. Dalton u 2024. godini se odluči ubiti. Stane s autom na tračnice i vlak se zaleti u njega, ali on se na kraju nešto sekundu prije predomislio, pa je krenuo, pa mu je samo razbio auto, on je preživio i u tom trenutku dok on preživi taj sudar, obasja ga ulična svjetiljka i ispred sebe vidi broj od te mlade poduzetnice tamnopute i onda on to shvati valjda kao nekakav znak i onda ode tamo autobusom pomoć njoj. Dakle, on putuje autobusom. Znači, to je već prva razlika. I Dalton, jedan i drugi Dalton imaju pozadinu. Ta pozadina je da su ubili nekog. Obojica su ubili nekog. To je njih izjeda, to ih izgrize, zato su takvi, zato trpe noževe, zato trpe batine, zato se bave tim poslom, jer imaju očito potrebu za nekakvim iskupljenjem. U originalu, Dalton je ubio čovjeka
koji ga je zatekao sa suprugom. Dakle, on je bio s nekakvom ženom koja mu nije rekla da je udana, njezin muž se vratio kući, zatekao ih je zajedno i napao je Daltona, mislim da je čak bilo neki pištolj da mu je uperio u glavu i Dalton ga je ubio u samoobrani. U samoobrani. I to ga izjeda, to ga muči, to ga proganja. U remake, odnosno u novoj verziji Roadhouse-a, Dalton je ubio svog najboljeg prijatelja u borbi, u kavezu, jer su oni MMA borci, i udarao ga je toliko dok ovaj nije umro. Dakle, imamo Daltona iz originala koji je obrazovan, stabilan, situiran muškarac, kojeg proganja slučaj ubojstva u samoobrani, i imamo psihopatu koji nema ništa, koji je ubio svog najboljeg prijatelja. Dakle, to je dosta bitna razlika, jer ako ćemo se kao gledatelji poistovjećivati s likovima, ovdje imamo jedan pozitivan lik, ovdje imamo izrazito negativan lik. Ovaj pozitivan lik iz originala ima prijatelja koji će mu uskočiti u pomoć, koji ne pita. Znači, ovaj kad nazove svog prijatelja, Dalton kad u originalu nazove svog prijatelja i pita, možeš li mi doći pomoć, upao sam u neke probleme, ovaj ne pita, ovaj se tuče tamo u birti i kaže, ok, mali, stižem, nema problema, poklopi slušalicu i ide tam rješavati situaciju. Dolazi odmah, bez pitanja, i žrtvovao se za njega, poginuo je za njega. Jedan i drugi su simbol frajerstva iz tog vremena. Znači, simbol je ovaj Wade koji dođe u pomoć Daltonu, je onak stariji muškarac, njegov mentor, frajer, prijatelj, čovjek koji će doći tu u pomoć, čovjek koji pleše sa Daltonovom curom i nešto kao šali se, ali ne prelazi crtu. Znači, to je Daltonova djevojka, Dalton može ostaviti s njim na mjesec dana, neće ništa biti, jer jedan drugoga poštuju, jer imaju poštovanje, jer imaju lojalnost, jer imaju prijateljstvo, normalno muško prijateljstvo, kako više baš i ne vidimo u filmovima. Do te mjere da Wade pogine na kraju, žrtvujući se za Daltona. U originalu, u remake-u, Dalton nema prijatelje, jer je ubio svog najboljeg prijatelja u ringu. Prema tome, Daltonu nitko ne dolazi u pomoć. U filmu jedina osoba koja dolazi u pomoć je osoba koja dolazi u pomoć bandi koja terorizira klub. I tu se pojavljuje lik Conora McGregora, poznatog MMA borca, koji je vjerojatno najgori lik ikad osmišljen u bilo kojem filmu. Iz nekog razloga htjeli su prikazati potpunog psihopatu, ali su otišli valjda 10 puta gore nek što bi napravio bilo ko normalan. Dakle, to je čovjek koji iza sebe ostavlja sve zapaljeno, gdje god dođe na tržnicu po odjeću jer je skočio gol kroz prozor jer ne znam nešto se događalo, dođe na tržnicu, zapali štandove. Zašto zapalio štandove? Onda, ne znam, dođe među svoju bandu, prebije ih. Terorizira svoje ljude, ali baš ne terorizira, non-stop su izranjavani, non-stop su ubijani, on nema mjere. Na kraju ubije čovjeka koji ga je unajmio, svog šefa, bez objašnjenja. Nema objašnjenja zašto ga je ubio. Mi bismo valjda trebali shvatiti da je on toliki psihopat da jednostavno voli ubijati ili voli tako staviti. Uglavnom, taj lik se pojavljuje, bi sad valjda trebao biti nekakav provokativni komični element kojeg mi sad ne znam doživljavamo u tom filmu jer je on kao ima par fora dok je izvaljivo i to. Uglavnom, s čim se današnje generacije mogu poistovjetiti? Ili s psihopatom Daltonom, ili s psihopatom Conorom McGregorom koji dolazi u pomoć banditima. Pardon. U originalu Dalton se sprijatelji s ljudima u gradu, prijatelj je s vlasnikom farme na kojoj živi, gdje on dolazi poslije posla, čita knjige. Znači, poslije posla, navečer dok tamo izbacuje pijance, dolazi doma i čita, jer on se obrazuje, on raste, on se razvija. Sprijateljuje se s vlasnikom radnje rezervnim dijelovima za auto, zato što mu stalno neko trga auto i onda naravno sprijateljuje se s tim čovjekom. On je ugodan za bit, društvu. Vole ga ljudi. Svoju je doktoricu, liječnicu koja ga je par puta krpala, koja kad je vidjela frajeru koju dolazi u ordinaciju nije se mogla suzdržati. I onda je još došla tam na posao, gledala ga tam što radi i to je bilo gotovo za nju. U remake-u nekako vrlo čudna priča s nekakvom kubankom, ili valjda kubanskom doseljenicom ili ne znam, druga generacija, doseljenika treća, ne znam. Ona je uglavnom isto tamnoputa, ona vozi jahtu od svog bivšeg dečka, neki gliser, ček šta. I on njezin otac je korumpirani policajac. Sve nešto izokrenuto, sve su nekakve nenormalni odnosi.
nenormalni odnos. I onda recimo konobarica u originalu, jedna onak simpatična, čak i zgodna cura, koja donese Daltonu doručak, pa onda priča s Daltonom, pa on... U remake-u je to pretila cura s naočalama koja Daltonu ne želi poslužiti kavu, jer je Dalton tražio crnu kavu, ona kaže, nemamo to. I gleda ga, znaš, sad kao, i on kaže, ali što ti piješ? I on kaže, ja pijem kubansku kavu. Znaš, nije mu mogla reći, nemamo, tu imamo ovu, nego ono kao, znaš, moraš znati što naručiš, jer nije ista stvar, jer ono, ti moraš poštovati sve naše različke i različitosti i ne prisvajati tuđu kulturu. Znaš, i onda mu ona donese isto za doručak nekakav burrito, fajitas, nemam pojma. Znaš, jer ona u potpunosti se poistovjetila s kubanskom kulturom, a ne je biti bijelja. U originalu, ta konobarica u jednom trenutku procvjeta. Znaš, kad Dalton dođe i uvede red u noćni klub koji je katastrofa, ono, to su makljaže, svaku večer problemi, znaš, nešto on kad uvede reda, promijeni se sve, svi postanu bolje volje, boje se promijene, izgled se promijeni, ona konobarica koja je bila ono tam zastavljena, koji su lupali po guzici dok prolazi, znaš, ona odjednom dođe i kao počne pjevat na pozornici, jer, by the way, band su Daltonovi prijatelji iz nekakvog drugog grada gdje su radili zajedno, jer Dalton ima prijatelje, Dalton je normalna osoba. I cijeli film je tak, znaš, ono, ti vidiš tu jednu normalu, jednu pozitivu koju ugrožava nekakva banda i onda Dalton sad se sukobljava s tom bandom da bi spasio klub i spasio cijeli grad, jer ovi teroriziraju cijeli grad i Dalton i njegov prijatelj Wade se žrtvuju za taj grad. U originalu, u remake-u, ovaj dolazi tamo jer je preživio sudar s vlakom, dolazi autobusom, naš živi tamo na nekakvom brodu, ima noćne more jer je ubio svog prijatelja. Znaš, imate nekakve psihopatske potrebe ozljeđivati, ubijati ljude, onda kao sprijateljio se s nekakvom djevojčicom koja radi sa svojim ocem u knjižari. Oni imaju knjižaru. Zašto nisi u školi, djevojčici? Imaš 13 godina, trebalo je biti u školi, a ne prodavati knjige na autobusnoj stanici. On se sprijateljio s njima na temelju 5-minutnog razgovora. U originalu mi imamo odnos Daltona s Redom koji ima trgovinu u autodijelovima. Imamo odnos s vlasnikom farme. Imamo razvijene odnos, vidljiv je taj odnos. U remake-u je to 2 minute nekakvog razgovora gdje ona njemu pokloni knjigu i sad su oni najbolji prijatelji. I onda kad zlikovci zapale tu knjižaru, onda tu je kraj. On je već krenuo od doma, bježi, jer je kukavica, jer je luđak, jer je psihopat. Počeo je bježati iz tog grada, međutim kada je vidio zapaljenu knjižaru, onda se okrenuo i poubijao ih je sve. Znaš. I onda uvijek mi je to čekaj, zašto ubijate te ljude? Mislim, ja razumijem da su to nekakvi plaćenici, batinaši koji je neko unajmio da tu zlostavljaju kafić, da kafić proda zemljište, jer neki bogataš želi kupiti zemljište, ali pa ne možeš ubijati ljude sam tak. To na nekakve brutalne načine, čovjeku polomiti nešto u grlu i baci ga da se utopi u bazen. Mislim, znaš, ti ljudi nisu nikog ubili, ti ljudi su batinaši, prebi ga, prijavi ga policiji, kazam, napravi nešto, nema ga ubiti, mislim, znaš. Pobija ne znam koliko ljudi u tom filmu. Ja razumijem da su to kao zlikovci, ali stavi se u njihovu poziciju, možda nemaju izbore, možda, znaš. Uglavnom, ne znam zašto tako olako doživljavamo to ubijanje u filmovima. Od ljudi koji nisu, baš najgori, razumijem da ćeš ubiti glavnog koji je odgovoran za nekakva ubojstva, znaš, ali 50 njegovih pomoćnika i nekakve tam pomagači, nekak mi to nikad nije sjelo, kad ovi poubijaju ljude koji rade za nekog, znaš. Mislim, nisu trebali raditi taj posao u početku, u startu, ali baš da ih baš ideš ubiti, ne znam. Uglavnom, radi se o tome da ova originalna 1989. verzija je imala nekakvu zadaću nama kao gledateljima pružiti prvenstveno zabavu, jer gledamo film, ali i kroz tu zabavu dati nam nekakav pozitivan uzor, pozitivan sadržaj. I mi koji smo odrastali na tom i takvim filmovima, smo imali nekakav jasan uvid u to što je dobro, što je loše, što treba, što ne treba raditi, kako se treba ponašati, kako se ne treba ponašati. Uzori u tim filmovima su uglavnom uvijek bili uspješni, znaš, nikad ti nisu bili nekakvi, psihopati, luđaci. Uglavnom su bili uspješni ljudi koji ti jednostavno nemaš, zašto ne imitirati, zašto ne ugledat se u njih. Kad uzmeš u obzir sve te filmove, sve te likove. Danas su to nekakvi psihopati, danas su to nekakve
nekakvi likovi s kojima nemaš ništa zajedničko. Ako ideš se ugledati u njih, ideš imitirati to što oni rade, završit ćeš jednako kao i oni. Završit ćeš bez prijatelja jer si ih poubijao, nemaš nikakvu obitelj, nemaš nikoga, sve je nešto, sve u nekakvim rukavicama, ne smiješ naručiti kavu jer to nije kubanska kava, jer, znaš, ne smiješ, moraš jest, moraš uzimati tuđe kulture, jer su tuđe kulture uvijek bolje od naše kulture, od dominantne kulture koja je postavila ovu civilizaciju, sve kulture su bolje od ove kulture. Znaš, moramo imati dužno poštovanje prema svim manjinama. U svakom filmu nam se mora nabijati na nos nekakve predrasude koje su tu, koje je netko trpio. Ova ta u remake-u ima sliku Martin Luther Kinga, a naš, ona nešto, ona se bori za nekakve, naš svoj položaj, njezine nekakve, nemam pojma, su trpjeli očito nekakve predrasude. Znaš, u svakom filmu isto. I sad šta očekivati od generacija koje odrastaju na ovom Roadhouse-u? Kakvi ljudi će to biti? To nije jedini primjer, takvih primjera ima puno. Filmova ima puno takvih. Mi smo odrastali s potpuno u potpuno drugačijim uvjetima. Recimo, mi smo odrastali u krajnjem slučaju više se družeći međusobno, imali smo više interakcije među sobom. Odrastali smo među ljudima, odrastali smo živo se družeći. Ovi danas odrastaju preko interneta i gledajući ovakve filmove, gledajući one nekakve TikTok trendove. Mislim, ne možeš ispast normalan nakon toga. Ne, samo sam htio ukratko spomenuti kakve su to razlike, koliko nas ova woke ideologija pokušava zapravo unazaditi. Jer ovo je bilo okej, ovo je bilo normalno, ovo više nije. Tako da evo, ne znam, kad gledate u buduće filmove, pokušajte obratiti pozornost na to. Evo, pogledajte, na primjer, Birdcage film. Znači, svi negativci, isključivi luđaci su bijelci. Znaš, ko spašava stvar, samohrana bijela majka i tamno puti gospodin. Znaš, pokušavaju nam reći da ovo što mi uopće naše postojanje ne valja. Ne valja. Moramo ga obogatiti, moramo ga promijeniti, moramo mi biti drugačiji. Tu su nas učili da se moramo promijeniti, ali se moramo promijeniti na bolje, sami izraz sebe. Tu nas učili da se moramo promijeniti, da se moramo ispričavati nekome, da moramo nositi nekakvu krivnju, da moramo imati nekakvo žaljenje zbog svega što smo stvorili. Mislim, ne kao osobno stvorili, nego ta nekakva bijela, zapadna civilizacija. To što smo mi stvorili, sad se ispričavamo za to. Prije smo bili ponosni, sad se ispričavamo, oprostite. I onda neki dan sam čuo kao argument da priča nekakva novinarka sa J.D. Vanceom i kaže mu kao, ovu zemlju su osnovali imigranti. Ne, nisu. To bi značilo da su se ti ljudi koji su se doseljavali u Ameriku integrirali u indijanska društva, indijanska ta plemena i onda iznutra stvarali tu civilizaciju. Ne, nisu, oni su jednostavno naseljavali ta područja. Oni nisu dolazili u njihovu civilizaciju, nego su stvarali svoju i potiskivali su ove. Ne kažem da je to u redu, ne kažem da je to opravdano, ali to nisu imigranti. Imigranti dolaze u našu postavljenu civilizaciju i onda iznutra rovaraju i uništavaju. Znači, ovi su radili nešto potpuno drugo, ovi su se naseljavali i potiskivali su ove. Znači, to nisu imigranti, to su naseljenici, oni su dolazili tamo, naseljavali su ta područja. Velika je razlika. I bilo je prilično jasno što oni rade, oni tamo dolaze oduzeti ovima zemlju. Znači, doseljenici iz Evrope su oduzimali indijancima zemlju. Da se mi danas tako postavimo, kažemo, gle, ovi dolaze ovdje, namjeravaju preuzeti zemlju, bilo bi jasnije. Međutim, mi koristimo te nekakve termine kao, oni su migrantski radnici. Ne vidim da rade baš previše. Ali dobro, nema veze, da ne idem sad u tom smjeru. Eto, to je otprilike to što se tiče Roadhouse-a. Pogledajte jedan i drugi film, pa možda javite dojmove ili sami razmislite. Društvo, hvala još jednom, šokiran sam brojem pregleda i brojem lijepih komentara i svega, tako da nadam se da ću uspjeti opravdati sve te pretplate i lijepe riječi podrške. Vidimo se opet uskoro, nadam se, nije mi bilo sad 2 dana, da ne pričam. Uglavnom, vidimo se.